国际上要紧来看，印尼有一栋7层楼高的办公大楼，昨中昼说是发生严重的火灾，包含一个有新的负责人在内，至少有22个人死亡。初步判断应该是这1楼的无人机电池咧充电爆炸所引起的大火。大火对这栋办公大楼的楼骹一直烧起来，楼顶还有物件落来。也只大消防局出动29台水冷车，900名的消防人员，将近3点钟过，才把火场控制落来。 Kantor PT Teradrone. Kalau perusahaannya saya kurang paham. Tadi dapat info juga, itu katanya lagi ngecas, terus sempat konslet kayak gitu sih, ngecas baterainya. Untuk korban sendiri, Mbak lihat nggak ada orang-orang yang menjadi korban dari kejadian ini? Tadi lihat ya pas evakuasinya sekitar 20-an. 印尼的首都雅加达一栋7层楼高的办公大楼火烧，造成严重的死伤。大楼着火时，有部分员工出去食中昼，也有真侪人是未赴走出来。 消防人员紧甲分推请起来救人。警方表示，怀疑是电池充电的时无拄好小拍电，所来引起爆炸。根据了解，大楼1楼就是无人机公司放电池的所在。 Kemudian api tidak bisa dipadamkan meskipun sudah dicoba menggunakan beberapa apar ya. 官方表示，这场火灾死者真侪插剑因的身躯顶拢无烧着伤，怀疑是去乌烟砸着死亡的，详细搁来调查，包括敢有违反安全规范、无人机的负责人，搁有大楼业主敢有疏失。记者综合报道。